pasel tohkotiosh paltietrin maktajishongil pasojingnian habishmonil yingunip enaliltika utsalal aljei pasoj ayong pasoj skatangunia komam ya tishin swach pasoj ya nistih ispa jota tatuay pasikojunin smunil ya tis ajoj nistih kopeipal yushin nistih munilti kawyil aljani pasikoj smais pishan hat ayong pasoj pet wayang balwiku San Andrés Wista hat ayong pasoj yingunip enaliltishin mamin wa kamchuawal nininoh tsetjalnia pi Pelmalin shop in iya. Antak siya inal tinang? Tinang yung auril alti mek kanoti yung makinsak na 76 ang ichibir to 77 o ichibir to. Antak tas ka siya hapilala bichi ti kabachin nistets ispati etas matit inal to. Bueno, wajet ma ichi tikam mun lating tikal nian ni anintoan ma ba ni an tiempo kan como swachin mam niste chispat aya ni mexsat am tu chalashi sale ya yul kongo ti makate ya inch yin eito yo sia el ya yin sol tela halni sol smunil ahí ni uno 15 años makin ichikan diha la ngwa bila hal ta tika mam achkoi ni chalti ta wichi ko tu ha tika yuti ami ha tika sin como chute halni sitika sieta no ya imam tu wetan lasu i changchim Osin ispati coaching ha venida to mate over ku tinastika ni kula chalya wet iti anta to ilwe tangsang wenino market paskano kanotinan makchino kano si ya tetniste wihin chikina ya como agua taxa isa saan mapaso wala sin makin sin kuiting una la ya ila kana sintangan la Masti mantok ay komelyu ya kasin stige wisla hi. Which anti set kumam hip anti. Chani pasu kumam hits atil kuwi. Ay to chuwala. Setah niste kauchamun lange tos ispa matot popom setah pay ni se kau chilahamun lange. Bueno, igual tinang Sinwa che ispatian katinwa chen chang chiman katinwa chen paso chim haka istonge bia samigelan katinwa chen paso achpangan hae tu halni ha chinwa che lasu chinwa chean hai tu halni maka popon changti wal popon changstik ambach pasuan ya langotika wal changtis pati akul to tikani ansata ichina hune to hun kalha in chikowache kange hun kalha tu hune kuchan chalingan igual paso hune ispasin chiwako oshe hahan maka to kange ha ing hune cispa ing ni me halchu yusen ha itu waltu tamakin okingan tinang stika inahi hakye haka une cispa el halni ay tashka tsaik chawa ko inka chinswa trio pues hati kachalni como takapas naktonino saying angkok ang sikowache takapas naktonino saying chang entonces stikam el to hoying chang kong chang to kang el chiwa yinga katu pasun hal no kansin kap aik el tuan inti am hoy aik el to ne sispatuan haka te sarchilangan khilni pasokti pai chikastiti kote pai chawi kote antes pasote te ya het kongo yo satik ya het lanil makato
ay tunis sayi pepia ay bia chiham nite machipte y une esa y diskup ne bia te halnika sinji gente que bia te bay ay apam ha tu bay chapte ay engel sa bay chis poh nakte che na hone ay kap ay poh ne nakte kachin slay de yulpam tu 15 días mató bajo lang ay magato lang ay ay te yula kachin stoy na sap senote tan shayol pate tona yolan shate entonces chate calma cachate cabe shibna como pam tu tojino ha tochi muhye yo te ushin ak pachus pu che te yutu ya como silbi shatote por las te halni Yechawachin pasho niste ispa mato niste achpang tetash kaniste mun la balil chen mato mun la balil te chokni ko hawuyin yung chu swa trio. Bueno, pues atila ay niste gente an la aetila tato sepat makani ispa sin hatatila la mutila tanime to pasola aitila pakanime to pasin atila ay solanila tip ay sin sunay to chen alam pati yulte ti anlang sin sunay to chen ay ti anla kaya ito ay tila. Entonces causa sin kasin sapne ko inhalnian nistenge ikanap inches panla kulchan which antiostet komam hichmam which antiostet mama machtangelok masan tom chin mel sohan ak tom tu katskan heti ya machumal hakti katu tato ay hono samak weh chikin tansi chani no sas sweetet kat yeko pasui no komam dios cha no pasu it's ati sweet swa cheno oleti shaneti among antu shan niset setet Cultura y como micham Haiti ha chuang ni satina ni man chiu de ku te tak chiwal tia Akasunil niste ha munil niste ha ispa matoni se chawa tre to man kange eti cha chongo matoi pai cha chipai ko ha chongo mato set an mel chul inu to tabet matoi mak chul ta enok set an mail yung ren hotak ngeni nok pai chapni ko niste se chawa tre paso. Bueno, une chifuti halni como acá na y inche vesti la chitoy y so ahí a laguna tila estoy y osin ahí te cuentan en tong tila chito pasó osin ayul como ti chito pasó cuando santi katangula aldea ti chenek bai tap usuban je bai usuban yak chitoy which antes pasó kato son halas pasó anbil yunin ko setahiet to chantos tawtrin mamin e jota tatong kan si munilti mach sunilo makchu pasó yuyin to yits atilwe ye pasó ani si munilti yusin kawilal ti ahani basiko smais pishan pai to kau ehop alil ayat yung alsin tato ay mak choche bakam chu yulu hachil no he kalkabe yung asin awat chino hono ni ispaan ma bueno ho sin usta he kau aka halni ti ka ulta to aka na one video ti ulchan yak ta to stitching school an ma
ayin tigaman ati ayon ay niste lugar ti ala ay Cantón Asunción ati ayon la ati ay timang kula matspena ati ayon ay tian como ay makinchip tihan ati alang yo yato tios yalang yo yato komam hata to makinchip tihan ya como pohe lohan mas makchul pasok ay ti makinhul kano ay tian Uno niyan apir chawal nil totet tomtet niste unin matotse tah opotah yibangilo niste munil ayokin kop eip alhalni yos kamich hocheta tomach ba instanga yok niset ayokin kop eip al yos kamihotah tato khichmam ha tigama ichentiyet paisa tu bagam ainino se chawal ni kano tet maktah chung il ni ngune pinalilti which anti tigami tet komam hip anti cha ni komam ho ta ngai akat angone mawali thone pran toka it's a sia no niste an ma in wilnian wal paso hunun ngemi hunun ngem mak chocheni akap ayin te ya which anti es paso te maestro al kokong optian machistang celo hebo cultura yus ne was in chichen tinist vingan katuli dinan halni como simi yei tong sa kuya ha mato chokhilni inko chumni machamaka chunghalni an mai oniste munil tipati akap aiti askawal pasokongop lak maestro ay kongop ti ayun ang ispat ka osu sa ang ispat siwat kan mat hoche ang ay laso choking stit yan to aksat chawote ang la siebo masin yihenan using ay bosun kat pasen ang na si ilti awesa yebo aksat ke kosam wesa yebo ya ha chong yip se pasbo ing niste munil niste cultura payat cultura halni ay ti kamhala machitang elo ay ti amhala na magchini pasto ang kanchi willing yuko ko ba ay mak ita stang celo niste cultura ti makato asani ay mag siya yilni yilni siya yilni Yang to walong kane tiet pa akiem si kong uti. Di man chiwek ulwingan. Mato ay si chiwek uchiwan dita. Mato ay mata ano kay kul. Inge kan chua pensar te. Chiwan dita nya ha como. Ulch anil ni an chiwan te. Which anti se to justa. Uwaldo molo en yel no kanya ay paskan tiempo. Matusum laktiga tu. Kau cantik stawet mamin cawan inal yung hini pasokang ye chel niya na munil yung choche pasok tato chok pasok smais pisan halni.